Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sambilan tak mekat jakrung tak peh apa im tak pokok. Ya, jadi kena ju. Jakrung bordir pintu Aceh, bak tanyo nah, yang banyak fokus. Orang fokus. Ya, ban. Nah, bordir pintu Aceh. Macam-macam ni curah. Nah modelnya. Nah, modelnya mana-mana pokoknya mandum dah. Pokoknya grosir pintu Aceh padanya. Hai dandang karak-karak juga sembayang tapi harap ibu Allah ya Rasulullah